Ruteraho, woman member of parliament elect Isingiro district. Byagambo Rukuru Operation Wealth Creation aha mugoro gwo kujaguza obusinguzi bwa Lilian Ruteraho osingira karo kumyishingiro kazabwe district ya Isingiro. Nowe kutu tuyatare sentanye shiro mbere nahura nafutiye ruba kama yankwasa naguma na Lilian wo mukureba ogu tushitamira mutare center babura kurangira Lilian information zizana konka Lilian biza kumurangira rasha ikomere ibonera kikamukaka umukasheshe kandi kintu echo ubamara kumurangira ngo namanya ngo Lilian hati yabamemba wa parliament eshahwire tufate nacho oguyaza kurahira itwe tusasara abantu tubakore kwa yo nomabe nakuteganisa ojenka nambwena abo witwa bimbinjira omukaro yene binko yabimwize kubi bansase ngamana barebaha babuzabuza. Ruteraho asimira munonga abantu be abamuberireho na munonga bahire bituga bakabyanga abo kumuhagira munonga areba Lilian arebe sente ati tore afa ate senta squata akosha kandi ngiye manyarga yongaye baye bari babiri babakura atokuno akabyanda konka bakunkunda ati banterese mu gwitwe ngo batukure kimwenu atoba bagurangirenda babagura zingaye kuri mtoro 30 mwene bire kubyaje kukabatandu ko kunjuma abantu bona hata na sente bazirire bajya mwene katwarire sente abwenshi takwiruka tukagera ko bamunywana witu bakana abura yesande babura bayeshereka twaronda abana yo haji everything bajya mutwagaruka mukade ngo twagaruka mware ibintu byayanga imbasima thank you so much abagwekireke batunga sento kwakanara atine gazi ya mucha kuzibagarura oguyazirire wakaje tunyese tikuzigarurayo niroko mukama baherezo Isingiro yaguma areve cyashituri nyenda kubamanyisa ngo Isingiro ombero birukwija neja kuba neyengeje to kukira okweri habiroho kuvuga mutabone nkure Isingiro okuzina okurya no kugashura baro kujaguza no kwekurusya obusinguzi gasha kwa Ruth no manya